Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. Menteri Rang Bak Kejala Konrad K Sangma Ulong ba ke Sarkar kakloi ban penteng ya kejeng kerana suk balai liang mamla bat keseng hanyau trip National Liberation Council HNLC kakloi ban but yiki kendon balabu daga Ministry of Home Affairs ka jing keren kalak ban long lada keseng HNLC kakloi ban but yiki kendon balabu daga Ministry of Home Affairs ke Sarkar India ong Menteri Rang Bak ula pentip ba ke Sarkar Jala kalayeng ha kenong rim baki don gikendon balabu daga Ministry of Home Affairs bat kejeng keren kalak barlong setang lada keseng kabut ya gini gikendon ngimla banyak lain na kata namar kene kedai ke balabu ya barok kejeng keren sung ulong habapan pau ba ke Ministry of Home Affairs kamla ban pedon kam lagi wei gikendon yiki wei pat kiseng halor kejeng pediang ke HNLC banyak kendu bat syong ya keren kabal pen pau bertai ha ke sosial media Menteri Rang Bak ulong ngimpat yo pediang ai setia kaban long da kejing tho na ke HNLC abayai ban ba ke Sarkar ka kloi ban keren bat keseng ulong ngikwa ya kejing suk kaban ne slem bat yai ban ba ke HNLC de banwan chakmat ban keren biang halor kejing wek no yiki kes percha ya kinang lam bat ki dekot ke HNLC Menteri Rang Bak ulong ba kejing wek no yiki kes percha ya kinang lam ne dekot ke HNLC kan syong kat kum kejing long chakawai pakawai ke kes laban kedewang ni ba ke HNLC lamba General Secretary Kum Publicity Secretary ba sanggupa nong trau kalabuk jing tho Facebook ba pentip ba kalap tin siao sembut Menteri Rang Bak Kejala ba preston tersong ba keseng kalap pediang ya kejing terwa ke Sarkar banyak kendu ba dia keren hanrai kan lompat halor gi kendon jong ke HNLC laong ba ke HNLC kat spombet himaka ya kejaka banyak kendu bat ladadai hakawai pat kari kan sapen biang igalanti ya kebesngan sembut Menteri Rang Bak dai bandon kejing artin ya kene kebenta